Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo isabatha lasekuseni seyiphathelwa ngumfundisi Phumete wasemseni enkandla kweSibusisi. Sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova maNazaretha nezizukulwane zenu. Inkosi Masigugu standards. Amen. Baba Nkosi yamakhosi, akube kuhle ukuphakama kwami phakathi komkhandlu oyingcwele. maNazaretha ingcwele, ngiyacela uNkulunkulu ongithumileyo kulomzuzu ongejwayeleki bantwana benkosi. Ngicela kuba uNkulunkulu ongumnikazi webhodwe ongithumile ukuba ngiphakele abantwana bakhe, ukuba uNkulunkulu omhle wasebuhleni bamaNazaretha abe ngakimi. Bakhonzi abayingcwele, ngingumntwana omncane kakhulu ngithunyiwe ezulwini ukuba ngiphake ebhodweni eliphekiwe uMashembe. Uyena-ke uNkulunkulu wazi ukuthi kuleli bhodwe ukupheka enhloboni yokudla afisa uba kudliwe ngabantwana bakhe. Mina okwami ngisithunywa nje ukuba ngiphakele abangcwele ebhodweni lasezulwini. Amen. Ngizocela ukufunda imidwana embalwa nje encwadini ejwayelekile kaJeremiya 17 evesini lesishagalolunye. Incwadi ejwayelekile le. Inhliziyo iyakhohlisa unakho konke, iyonakele kakhulu, ubani ongayazi. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke, iyonakele kakhulu, ubani ongayaziyo na. Ingoma yethu amashumi asishagalolunye anesithupha. Ngiyethuka ebusweni bakho, yonke okuphila
ingcwele uma silapha phambi kwenkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu asisazele khona ukuzoshunywa yezwa ngoba sesashunywa yezwa sayikhetha inkosi savatha lezi ngubo ezimhlophe ngoba simbona ushembe ukuthi uNkulunkulu kodwa okukhulu kakhulu manje esesikuzele lapha amaNazaretha ingcwele kukuzocela uNkulunkulu owasilanda wasiqoqa emazweni akithi ukuba uNkulunkulu enze inhliziyo zethu zivume kumlandela ithi indoda eJeremiya lapha inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke athi inhliziyo yonakele kakhulu ukhona kumbuza ubuzayo ubuza kithi sonke lapho uthi ubani ongayaziyo na nakho kumbuzo ofanele siwuphendule inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke inhliziyo futhi yonakele kakhulu uthi umbuzo ukhona yini la ongayazi ukhona izitho ezimbili kumuntu maNazaretha ingcwele eyincane kayibonakali kodwa zenza umonakalo omkhulu kakhulu ulimi nenhliziyo ithi incwadi lapha eBhayibhelini ulimi lunjengothi lukametshiso utho lodwa lukametshiso uma lungawa lapha lushela emaqadini ungasho umlilo uziyodlula enhlangakazi utho lodwa kusha abantu kusha impahla kusha imizi yabantu ibhubhi pelithinya ngotho lodwa lukametshiso lithi iBhayibheli ulimi lolo kodwa uNkulunkulu ongithumile namhlanje uthi angikhulume ngenhliziyo le athi uJeremiya iyakhohlisa athi yonakele kakhulu ebese buza ukuthi ukhona yini ongayazi uyabuza umthetho ukuthi ukhona yini ongayazi wena nje yakho ka uyazini mina kangiyazine yami ngenye imini ake ngayizwa intshumayelo yenkosi ulangaphuma sokothi ekhuluma ngenhliziyo yafunda incwadi lapha abafundi benkosi uKristu abaya kuye enkosini uKristu babuza bathi inkosi phakathi kwethu njengoba singabafundi bakho nje ubani omkhulu kuwe omkhulu kunathi sonke ubani ngoba phela noma sesicotshiwe siyafisa ukuthi ungakhona ongaphezulu kwabanye nabafundi bakaKristu babuza ukuthi yebo nkosi singabafundi bakho kodwa ubani omkhulu enhlizweni yakho kithi sonke inhliziyo ithi inkosi uKristu yathatha umntwana yathi ngiqinisile ngithi kini omkhulu onjengalo mntwana ithi inkosi yamakhosi umntwana into engilosi umntwana uyathethelela ngisho ingane ungayishaya manje uyishaya ikhalile iyele ibuye ize kuwe ithi ma ithi baba isikhohliwe ukuthi kade uyishayile
uthi ke oyoba mkhulu kimi oyoba njengalo mntwana khona yena onjalo yayisikhuluma inkosi yamakhosi yakhuluma ngenkosi yesizwe esithile eyayidunguzela kakhulu ithi uNdlunkulu wayenengane yodwa wayizele ingiyomfana incane yayisimbiza inkosi uNdlunkulu wayo yathi Ndlunkulu uma kwenzeka ngedlula ungisize uthatha umntwana wami uhambe umfihla kini ngoba umndeni ungibulala nempela yakhothama inkosi wahamba uNdlunkulu waya kubo uthe uma esekubo kwase kufika umfowabo wenkosi wazomncenga wathi Ndlunkulu lizothini izwe uma uhleli kini sikhona buya ngizokubhasobha mina ngizokwenzela konke khuluma ngenhliziyo maNazaretha engcwele athi uJeremiya ukhona yini ongayazi yanqaba lenkosikazi yanqaba leNdlunkulu yazi yehluleka yayisiphindele ekhaya yayisihlala kwakuhle nalomfowabo wenkosi sekuyena osembhasobhile ngelinye ilanga wayesethi awusihleli kahle nkosikazi uyazi bese yohlala kahle isikhathi eside kakhulu iyodwa into yosiphazamisa ekuhlaleni kwethu wathi uNdlunkulu yini wathi lengane oyigonleyo yeah lavinda hawu baba ngenze njani na wathi hawu ibulala ingane ukuze sihlale kahle inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke yonakele kakhulu ithanda umbuzo uthi sila endlini ukhona yena ongayazi ukuthi yakhe simkhohlise kangaki hawu ngenze njani baba na hawu yini lokho ingane akwazi lutho ngathi ingane ihambe lapha emosheni winqume uyifake esifakeni ejejele emosheni waseyiphose emhlanje uNdlunkulu washona emosheni ingane wathi uyayehlisa yahleka ingane yambamba yathi yaqothela kwala kuyo ukuthi ayibulala ingane wabuyela ekhaya yafika athi indoda hawu ingane ubuya nayo kusho ukuthi kangithandi inhliziyo yamkhohlisa unkosikazi usekhohlwa amazwi omyeni wakhe ingane yakhe iyodwa ingekenye hawu ubuya na ingane kusho ukuthi kangithandi impela hawu baba ngenze njani ngithi ingane ngiyayihlisa emhlane yahleka yangibamba yazi yakotela wathi ha ubala lolo wamakhisa elinye icebo yaphinda yahleka ingane yambamba yazi yakotela unini ithi phela unini uyayijabulisa uyayidlalisa kanti unini uzoyibulala ukhohliswe yini inhliziyo yabona ke manje ngwakhisa lokugcina icebo uma wehlulwe yile kobe kusho ukuthi kangithandi thatha lengane uhambe nawe ufike umephe kwedamu uyehlisa ucimezile ngomsayibuka yayisihambe inkosikazi ebelethe ingane yafika ithanda indoda inkosikazi sikhohlwa amazwi enkosi ikhohliswa inhliziyo ima isiphezu kwedamu yayisiwavala amehlo isiqinisa isidla imhlathi yayisiyehlisa ingane imi phezu kwedamu yayijikijela ingayiboni yathi amaqatha ambalwa yathi inhliziyo yobheka emuva wayibona ingane ishona phansi ikhuphuka yashona phansi ingane yakhuphuka wasengathi iyahleka kuye wayibona ngathi ingane iyahleka kwabuhlungu kodwa wathi ngizokwenza njani yaqinisela inkosikazi yabheka phambili yathi bayifika inkosikazi waseqhamuka umnomzane eseyimukela hawu iphi ingane mama wathi hawu baba sengijikijele edamini njengoba ushilo hawu ngempela isedamini wathi impela ngishiya khona wathi hawu nkosikazi
unesibindi esingaka sokubulala ingane yomyeni wakho kukuphela kwangenxa yami hawu nami uzongibulala wathi asehlukani uzonquma wena ngoba ukwazi ukunquma ingane yakho yokuphela kwayo ingekhenye khuluma we nankosi yami unakho konke iyonakela inhliziyo kakhulu ubani ongayaziyo na yakhohliseka inkosikazi yalahlekelwa ingane yalahlekelwa indoda ebikhohlisile ikhohliswe inhliziyo enye indoda ngelinye ilanga ebusukulele ithi yabona abantu bephambana bethwele iminyaba yezinkuni beyithutha omunye usuka ngapha eyibeka ngapha nomunye landa umnyaba wezinkuni angazi ke noma abantu bawazi umnyaba thina sithi umnyaba inyanda yobutshani sithi inyanda uma kuutshani lo usuke kubo uma kuyizinkuni sithi umnyaba yathutha abantu bathwele iminyama bayithutha bayisa ngapha liyabuza izwino ibona indoda na uthi ngibona abantu bethutha izinkuni lithi izwa kuzona izinkuni bathutha idumbu zabantu asebayibulala uthi kulezi idumbu ezithuthwayo kukhona abantu abangafile abaphila emhlabeni abasase bebabulele ngemlomo ababulele ngeinhliziyo bangake sengibabulele bangake sebebule uwe othi ofanini usibani bani ngiphumule nosuzame nje ukubabulela abangafiyo usunenqwaba nje emthango yedumbu ozoyithwala ngelinye la ubabulale ngenhliziyo akazange ubabulale ngezandla ubabulale ngenhliziyo namhlanje eManazaretha engcwele bathi abantu ngaphandle bathi akakho umuntu onenhliziyo embi njengekholwa kusho labenithi zi angifuni ukulisho leli igama ngoba bakhona la abantu enithi bayizi nithi zinku bathi laba bantu akakho umuntu onenhliziyo embi njengekholwa ikholwa kalithetheleli
khona ongayazini inhliziyo yakho uthi njani ukhona okuphikayo lapha mabe unene bo lapha bephuza khona uvuka kusasa athi mfowethu bengidakiwe mina ngithethelela ngiyazi yonke lento babuyele ekhambeni baphuza utshwala sekuphelile njalo iziya khohlisa maNazaretha encane simhlophe sinjena nje inhliziyo zibomvu sidlula lezi ingubo esiqokuleyo ngoba umthetho ayakhohlisa futhi yonakele kunezinto zonke uyazi inhliziyo iyaphuma kumuntu ihlale ngisebunzini lakhe uma uqhamuka uya kumuntu ekuthanda noma ngabe uyakuhleba uma ekhuluma kahle ngawe uyambona ukuthi ukhuluma ngami lo yamuntu kodwa ukhuluma kahle ngoba buhle enhlizweni yakhe ayibonga inkosi kanjalo futhi uma ekuhleba ekhuluma kabi umbona njuza ebese kushintsha ubuso ebese eshintsha ebusweni ubone lo muntu ukhuluma ngami uyangihleba kodwa ungihleba kabi kuphuma inhliziyo ihleze ebunzini lakhe ukhona yena ongayazi akaphakamisa umuntu othi akayazi yakhe inhliziyo ukuthi njani ixoxa indaba iqedwe inhliziyo ukuthi wazongenyanya umuntu ngabe ngitheni kuye engazange asho lutho awulo muntu wenze njani ngitheni kuye uyakwenyanya nje kaphiwe konakele ngaphakathi enhliziyweni uma kukuhle futhi umbona nje ukuthi nanga umuntu ongithandayo lawa bantu alethi abakholwa mina ke ngeke ngihlale nabo ngoba ngizalwa kubo ngibona ngathi bangcono kunathi uyazi baka babeka ukhamba lotshwala la babeka inkezo lapha ibenye bashintshana ngayo lenkezo kungena uhlanya luqoka amanikiniki lunuka luthi mpu luthi fucu lufike luthi nhli nenkezo luyiphose emlonyeni luyibeke khona la kungena isilima sendawo esigaza amathe asinayo inkezo yaso yiyo le sibambe lenkezo elathi phuza lo ovuza amathe kusukuma ophilayo abuhlaba buthi nhli aphose emlonyeni ayibeke phansi inkezo kunjani kithi ekahlale ngisesiceshini sami angendlala ithaba hlale phansi kunoba hlale kwesandi isici ngoba konakela inhliziyo ebese sithi kabakholwa obana bakholwa ukanti uma kunje akoqukwayi ade kuphenywa imboza kuqala bagoqukwayi ngephepha leli brown noma newspaper awulungise awugoqa ebese uthi bi amathe abanye basuka khona ke bakwazi lokho mina ke ngikhuluma ngento ebengiyibona kaze ngiyenze ebese ewuthi afaka amatha amaningi amathe lawo awuthi biki amathe ebese ugoqa ebese ulayita ebese udonsa athi omunye angibambisa mfowethu ebese ubeke anike omunye awubeke kuwo lawo mathe phosi imhlophe kanjena yini thina seyinyanyane sathi abantu kabakholwa ngoba nabakholwayo kanti ilaba enithi zingu thanini amen noma ningesho kodwa bakholwa yilezi yangu amen mina ngeke ngishiye edokothweni ngivalile ngikhiya ngize ngikhiyelisise uma ngikhohliwe ngizobuya nguchitha ukudla ngoba ngebe ngisakudla kanjani ngoba ngihlezi nabamhlophe ngihlezi nabangcwele nje kuzokoniwa yini ukudla kwami ngihlezi nabanhliziyo zimhlophe ngoba konakele enhlizweni ngiphe baba
ngisebenza lapha eGoli yayisithatha isipikili masicosha phansi isiphose sakhe esinje isiphose sakhe kwaze kwamthwalo lezi ibhikili ongasuka umphansi lesi sipikili siyongisiza ekhaya lesi sipikili siyongelekelela ekhaya ngiyamthanda umuntu othanda ikhaya othi uma ecosha isipikili kathi siyokwakha ekhaya angathi ngizoshayela umjondolo khona la atho sekuphela ikhaya emvali ngasekho lesi sipikili siyakungisiza ekhaya kuhle ukuthanda ikhaya maNazaretha engcwele futhi phela uma singalithanda ikhaya akasikakholwa silibaza inkolo yobuNazaretha ngoba lenkolo yazovusa imisi uyabona uma ufuma uzukhona ukholwa iNazaretha ufuma uzuphela uthi ya unecala nje emndeni ngeke ufike lapha kuyakhona sebenza wakho wona kwakho umuzi kimi kwathi uma sekuyisaka elikhulu sekuphela unyaka isihamba indoda ibuyele ekhaya yayisihamba lehliswa amatekisi ebusuku yadabula phakathi emahlatheni ihamba ngeenyawo sekumnyama isaboni yaphoseka emgodini wesambane nesaka lephikile kwaze kwasekuseni abafana uma belusile beza umuntu uyamemeza ngelekeleleni mibafana bami uma belunguza bafica indoda basebelanda umkhumbi sebewujikijela phakathi emgodini bambelela baba yayisibamba indoda ngalesi sandla yayisibamba isaka lephikili ngapha ngezansi basebedonsa abafana bathi hawu baba asikaze simuse umuntu osinda kangaka yini baba kwenze njani na hayi bathi bami ngiphethe isaka lephikili sithi ngana hawu baba siya phansi isaka lephikili thina sifuna ukusiza wena ithi indoda hayi kulungileke sengiyaliyeka ngidonseni sidonsa intambo ithi ma indoda isukuma ilicaphuna isaka hayi baba siyakuyeka yathi indoda hawu batabami lezi ibhikili ngibekelela unyaka wonke ngishiye sengambizwe lingaka sekuseduze ekhaya ngishiye lezi ibhikili zami batabama ke nizame hayi ngiyashiya manje bayidonsa indoda ilibambe isaka lephikili bathi hayi siyakuyeka isaka inhliziyo njalo maNazaretha khuluma ngenhliziyo amen 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 isaka lephikili uma unenhliziyo unesaka lephikili ma unenhliziyo nje unesaka lephikili ngeke ukwazi futhi ukulishiya ngoba ngaphandle kwalo ungeke kube umuntu ngisho indoda ingaka ngisho inkosikazi ingaka uma ke kwami inhliziyo ishayeka phansi phelile ngoba kuphela inhliziyo sonke sinesaka lephikili ngoba sinenhliziyo ake ngibuyele ekhaya abantwana benkosi ngiyathanda ukukhuluma ngekhaya kakhulukazi ngiyathanda ukukhuluma ngekhaya njengomuntu omsha ngoba ngisemusha ngimncane ngitshela abantu abasha ukuthi akukho kuba umuntu uma unganali ikhaya uma ikhaya ungasuki kulo uma ikhaya lifusa ukhona uzelwe
funda incwadi amazwi ahlakaniphile u1926 1926 amazwi ahlakaniphile ngiyafisa abantwana benkosi ukuba ngicabanga ukuthi befundisi benkosi njengabefundisi umsebenzi wethu omkhulu manje akuwona okushumayela kodwa umsebenzi wokufundisa sikhokhele ngoba abantu abezana emva kwethu namhlanje abayifundi incwadi ethi manine indleleni nibheke nibuze indlela yasendulo ekaJeremiya abayifundi le ethi manine endleleni nibheke nibuze indlela yasendulo ukuthi yiphi indlela esingahamba ngayo ukuze sitholele imphefumulo yethu ukuphumula na. Ngiyathanda ukuba ngisho kubantwana sibazele ukuthi abantwana sibazele lapha uNkulunkulu kakhulume lutho ngoNkulunkulu naye kodwa uNkulunkulu ukhulume ngaye noyise nonina. Futhi umntwana ozelwe ubaba ekhaya ozelwe yimi akanaso isiqalekiso angasiqalekisa uyise esimehlele kodwa uyise unaso angathi umesikhiphile esimehlele ngoba uyise uNkulunkulu wakhe ukuthi akazange amondle ukuthi kamfundisanga ukuthi kamlobolelanga akusho lutho lokho ukuthi unini uyamala uthando omamncane akusho lutho lokho iqiniso nje uyise nikhona abancane amen ngikhulume ngitshela abantwana abaseyithenjini ngithi muhle umuntu othi uma izelwe angangeni isithembu sikayise ngoba ngonina laba akubona umngakhe ngoba ngoma bami ngisuba besehambile bashiya kimi ngibaphathe bonke omncane omdala ophakathi uma wami akunasikhwele sika baba ngingenaphi esithenjini sika baba bebekane mina ngoba baka baba namhlanje izihlukane imizihlukaniswa zingane sihubonina umama wevele aliwa wona ubuthanda kakhulu phuma umzi kamama lo ucabanga ukuthi uyihlola lapha ekhona uyajabula uxosha umkakhe uzobusisoba ungena ngapha ethenjini sikayihlo funda incwadi baba ochitha uyise exosha unina axosha unina uyindodana ejabhisayo nehlazisayo pheza iningi ba oxosha uyise achitha unina uyindodana embi ejabhisayo nehlazisayo bantu abazelwe ningazingeni ithembu zabazali amen amen uyazi ubangena esitolo ngithenga no mama ithawula bebe babili nje ngithenga amathawula amabili afanayo ngilifaka kuma wami ngilifaka kuma mncane good uthi khona amen amen uma ngiphi imali angikhiphi ngemvuma ngayiboni ngikhiphe bona yeah kinika uma mncane phambi kwakhe yes uma wami akuyena umngami angingeni indaba yesithembu sika baba amen ochitha uyise axosha unina indodana embi ejabhisayo ngoba kwakho lapha khona uthi izibi zakhe zonke lezi njoba ezele wena nje uyindoda uyinsizwa wena kufanele izibi zakho iqoqe singachithwa uwe
lezi zibi zakhe iqoqe ukuze ajabule ngoba wena noma ungangena endlini yangasehlo oshisa impepho uyothi koyihlomkhulu ubaba wakho kafe ngekafe uyophuma lapho kufe wena awukwazi ukuqalekisa uyihla kodwa niyosho ngomlomo athi ayile ngane singehlule uma kwathi singehlule phelile ngawo kuphelile ngawo kokheli oyingcwele ngikhokhele nami mkhokheli oyingcwele ngikhokhele nami obangabazeleyo ayikho into emnandi nje ukuthi uthi uyahamba uhlangane nomuntu athi hawu kumele ngahlangana nengane yakho ngangayazi ngezwe singibingelela ngabona ukuthi awingane yomfundisi le ayibonga inkosi uyazi athi umuntu ngizwe ikhuluma ukuthi kukhuluma ingane yomfundisi ngizolimini ukuthi ingane yenkosi le eyasemkhosini ngizolimini ukuthi ingane kamvangeli le ingane yomshumayeli le ngiyakithi kwezami manenza amahlaza nibowenze ehlane ningawenzi phambi kwabantu ngoba mina ngiyofuma esefika athi umuntu athi ngiphoqe ingane yakho kumede ngoba ingane yomfundisi kufanele izwakale olimini uthi izalwa ngumfundisi neyomvangeli ingane yomvangeli ifundisiwe ngoba ihlaza lenze entabeni ilithela mina bathi abantu ngamzwe ekhuluma nje yeke ingane zakhe ungamzwe ekhuluma nje hawu ingane yakhe mhlawumbe ngifundisile yangehlule sizokwenza njani ngoba abantu babheka ukuba sizala ingilosi ngoba singabefundisi babheka ukuba sekanwe ezingilosi ngoba singabefundisi namhlanje kufika izinto ezintsha ngisaba koti bangena ezintweni ezintsha athi umkhokheli uyakhuluma athi wemkhokheli ngangekho ebusheni bakho ngiqedela ubusha bami baxhuma inkophe basika amashiya badlusha ingamo nenkehle ekhanda athi ngangekho ebusheni bakho umkhokheli ngiqedela ubusha bami Ofunda Jeremiah 4 verse 30 uma lamashiya esenqwelwa ngumkamfundisi esenqwelwa ngumkamvangeli nalezi inkophe esezenze nje kumkamfundisi kuzothuwana emhlabeni kuzothuwana emhlabeni athi umkhokheli uyakhuluma athi wema ngangekho ebusheni bakho ngiqedela ubusha bami lapha esontweni akuqedele ngaphakathi enkonzweni akakuqedele ingane ngaphandle akame nje aqhinqe kunoba dumaza umfundisi adumaza umvangeli nomshumayeli ngoba uyaziya ukuthi umkamgcotshwa lo phona inkophe leze ixhunywayo funda incwadi kamo uyakwenzani wena uzakuchitheka noma ugqoka okubomvu noma uvatha igolide noma uhuqa amehlo akho ngomuthi zonke uyakuhloba ngeze uhuqa amehlo ngomuthi uyakuhloba ngeze abakuthandayo bayokudela abakuthandayo bakufela abafisa ufe kusho incwadi laba baxhuma inkophe ngisemgwaqweni angibameli mina ngoba ngithi satanism uma ngabona inkophe nje zithi ngivele ngithi hawu satanism shembele ngithi izokhinqa imoto yami
uma sekumakoti weNazaretha esesathanism ngizomkibeza kanjani ehli ngizomkibeza kanjani asikhulume abantwana benkosi sehluleke sikhulumile bakhuluma omama kade sinenkosi lapha izolo inyanga yezulu ebiwuthisha ebengumkhokheli ebengumfundisi isifundisa nangokuphathwa kwemizi angikhona ngelinye ilanga ikhuluma ithi ngihlushwa ngabakoti abafika lapha bezocela kimi bethi bahlushwa ngomamezala umamezala ufuna ukuphatha isikhwama sendodana wathi ungasiphatha kanjani isikhwama sendodana mama walapha ekhaya ngoba waphatha esomyeni wakho ufuna ukuphatha ikhwama ezibili namhlanje kukhona amakhosikazi awonakele azawufuna imithi yokwakha ingane yakho ukuthi izwe yena ingabuza umngakhe angahamba umfazi ongcono kusalisa lukazi ekhaya ngoba sifuna labafana ibhayisa ongcono ngabuya amadodakazi azeduze kwakhe azodla imali yempesheni abe ngomakhonya ekhaya esuka emzini yawo azolawula lapha ekhaya ngoba umama uthanda amadodakazi kunendodana lena azofa imncwabe esefile lo makoti uzohlala ekhandleleni kuthi akahlalela unina kodwa uma usadluka umnandi kubizwa indodakazi sekwaze kwakhona ingane okuthiwa wemletheni womthatheni ngoba umakhale yami ingane kuthiwa yemthatheni nimse kunina umakhale yentombazane ushaye ubani ingane yemntanami iletheni lapha ebese ethi amuthi mthatheni kunjalo phela siyafundisa umsebenzi wethu amen uma nani makhosikazi ningeke kubaqothe emakhaya niyaye emndenini nisofika niboshwe emndenini enigane kuyo aphende kumakoti ahlale ngesinqe sodwa ekhaya ngenxa kanina vala umakoti angenabi unina vala nendodakazi yakhe ingane kule esizulwini sabantu ngishifelwe indoda ingane yakho ima ingenabani iyabuya uyibeka indlu lapha ngaphandle esangweni awuyihlalise ekhaya akunjalo wena maNazaretha ima ilambile ucaphuna uselapha esangweni ima ilambile ibikele umngami ithi sisi ngilambile ebesethi umngami baba kaNtuthuko usisi lapho uthi ulambile ngithi mnikeze ukudla lo muzi yoba nokuthula ngoba udadewethu uyawazi umnyango ofuna ngene ngawo angayi kumama umama ngowomkami nikhona enkonzweni amen ubekwa lapha ngaphandle ababekelwe indlu khona ebesekhangezwa umkami mayemthanda udadewethu ngeke angitshele abucaphuna impuphu amnikeze ondla ingane yengane yakwabo ngoba lokhu kwenzela ukuthi lapha ekhaya ahlale lo mama enabe ngoba kukwakhe indoda kwaza isenali kwabo la mhla kubulewe inkomo yokuthi iyancanyiswa yayesulwa ikubo sekuyileliya uma kuphele lona ayibekwe lapha ngaphandle ebese ngithi ngiyifunza dadewethu ushoda ngani ingasuka emzini wayo ibisizothi lapha ekhabhuti umakoti usenza ukuthi wenza ukuthi ingane khona uma wami la ekhaya ofuna bone yonke lento uyibone kanjani wena ngobune kwakho lezi zinto zonke sifundisiwe ngazo maNazaretha ingcwele ibikhuluma inkosi inyanga yezulu kakhulu yazi yathi ngelinye ilanga yathi lapha ekhaya umuntu ogcotshiwe umekwasha umfazi yathi ngomxosha isakha kuba sibe ngabantu maNazaretha ingcwele isibumba ukuba sibe ngabantu kulowo muzi onjalo uma umama eqotho kuyohlala umuzi unokuthula amen
namhlanje bantwana benkosi kuke kufika abantu bekhala ifika inkosana ifiki umakoti akuthele ngenyembezi empekeni ezonikela afika athi mfundisi athi ngiyaliqalekisa usuke ngashada ngalo awuyini na athi inkosana engayikanayo wathi athi into engayazi ukuthi ngayifanisa nani ngithe uba ngishade yabuyela ezweni imayisibuyela ezweni lengane yabantu fanele yenze njani ngoba yona isenali imumva ayikwazi ukugana indoda yesibili wena ukuthi abafazi abaningi yona ayikwazi ukugana enye indoda uthi ayishonephi yake yafika enye inhlansuthi ngelinye ilanga yanikela yathi mfundisi usuka ngangemi ngale paradise yathi ngiyaluqalekisa ngangemule iqalekiso yini inkosana na wathi umakoti engishade naye akangihluphela uba kube kuhle uma ngimshaya ulanda amaphoyisa uma ngithi hamba athi ngiyokushiya ufile athi ngiyokushiya ufile ngeke ngikushiya uphile ukhona ingane zabantu ezidla ngentambo elifisa ukuyibulala ngenxa yamakoti abazisha mthetho khona amadoda adla ngentambo okufanele ifone noma ngabe iphithi hawu mama kasibanibani ngilibele kunomhlangano ebuhleni ngiyeza kodwa ngoba ngekalale uma engareportanga kulaba koti benansuka ingalezi intombi ka25 please kanti ku20 kuzo ku25 uma sengidla ngentambo kanti ku20 kuzo uma sengidla ngentambo nani makhosana yenzani ubulungiswa ngoba uma na ukuthi abafazi begcwala umuzi kanti awubodli uyaya koyihlomkhulu ubusuthi ngoba usiyahawula sidala imali yakho empesheni asingabuthi nje ngoba lezi ngane zabantu sicaphuna lapha ku25 sihamba imhlangano ithi ngakana ekiphinde uhamba umhlangano uhamba umhlangano wena uyasina sonke inkalo uyemukela isihlo wenza into zonke umakoti ukade umuzi nje akafile awukanongane ngowesibili ukuze bashintshane noma kodwa ongasemukela isihlo ongasine emgidini lolu thando lukaShembe liyohluma kanjani kuye hlala wena ukhathi inkomo hlala wena ukhathi imbuzi hlala wena ukhathi umuzi uyahamba nje wena usina yonke imhlangano uyemukela isihlo unomfazi ohlala ekhanda ongaphumi kokheli oyingcwele oyingcwele ngikokheli nami Hezekiah 20 verse 36 Hezekiah 20 verse 36 enye kaLuka 12 verse lokuqala uyibambe kanjalo ekugcine kaJobe 5:13 uyibambe kanjalo angazi bakhonza bengcwele ngiyaphaka uMashembe uthi angiphake ubona ukuthi kuyahle kahle kodwa kupheke uShembe ayibonge inkosi amen kupheke uShembe uzohlodlayo ake ngibuye eMnazaretha engcwele sengiya ngasekugcineni funda incwadi baba kaHezekiah 20:36 njengalokhu ngaya ecaleni noyihlo benu yebo ehlane lezwe laseGibhithe njengalokhu bombela aye ecaleni nobaba mkhulu bethendulo hamba naye njalo ngoya nani ecaleni nani ke futhi ngiyothe ngihamba ecaleni ngihamba nani isho inkosi uJehova usho inkosi uJehova iningi babi njengalokhu uphombela ayehamba icala nobaba mkhulu bethu kungakho namhlanje unyazi luya ecaleni nathi amen obana balinde isiqubo secala ake baphakamise isandla abalinde inkantolo ngomhla ka2
Mama kuphela. ezothi bayithi shiyani unyazi nize ngapha ebese bethi hayi ngoba kushiya inkantolo siyalushiya unyazi ngoba vele uhleli lapha uhleke isinqe sisodwa Yizi bonke abantu baphendula mama lasemadodeni nakubo. uhleli lapha nje vele utshekile yazi weba Nazaretha encele lo mhla ka2 siyaya nje thina enkantolo asiyeli khona thina ukuthi siyofuna ukuthi inkantolo izothini kithi Yebo. thina siya ngoba saboshwa Amen. thina siya ngoba sadonselwe enkantolo uma sekuthiwa woze enkantolo akwazi ungayi Yeah. asikhona ukufuna ushembe thina sinoshembe uphelele unyazi lwezulu ngangcono kube kuthiwa bengalelo langa makhosi asedlunkulu ba bekuyohanjwa ngeenyawo siphuma lapha ebuhleni ukubizwe ngelethu akulolele kahulumeni bese siphuma ebuhleni ngeenyawo size siye eThekwini sitshela umhlaba ukuthi asidingi lutho Singakwenza. Kodwa sikwenza. inye kuphela into esihluphayo la ekhaya Jeremiah 25:27 uyibambelele ngithe ifunde wena mfana funda uJeremiah qala inye kuphela into esihlupha kuleli bandla sihlushwa ngamanga sihlushwa utshwala hawu ake ngikhulume ngotshwala lapha ekhaya buyaphuza utshwala uphuzwa inhlansuthi uphuzwa ngabakoti uphuzwa zintombi ezincane ziyaphuza kwenze njani maNazaretha kwenze njani angiphathi phela emshadweni uphuza isiZulu emshadweni uthola nje kumakhulu box uphuze bukhoma thophuza iwayini niphuzelane esontweni funda incwadi wena nkosana funda come on uyakuthi kubo usho uJehova wamabandla ushilo uJehova wamabandla uThixo kaIsrayeli uthi wathi phuzani nidakwe nihlale ebese ningabe nisavuka uma seniwile ngenxa yenkembe ngiyakuyithuma phakathi kwenu hlala phansi ba namhlanje njoba kuyisabatha nje nangensuku zemgidi ungabona imoto kuvulwe ngemva emabhuthini kunama cool box uyuthathele uthi angishayise enkosana iklasi eyodwa ubona ikhokhi phela kanti ikhokhi ideshiwe neke nqabe phela ngoba usucelile abese kuthi iklasi eyodwa uyoza kuthi izizisi uyabona uma bejwayela utshwala uyoshatha iklasi benye ubusubona uqhakaza inkanyezi uyabadawo nazi inkanyezi ngoba ngiphuza ikhokhi nje ibideshiwe ziyadesha insizwe noma koti bayadesha namakhosazana ungayibonile ngisujuice icele ngithi angiphuzise ujuice iphuzise yabona ingane ndiya ziyadiyaze isidakiwe iphuza ujuice wenkosazana kwenze njani napho utshwala budlala ube esontweni napho utshwala budlala ube esontweni funda incwadi kalokhu ngihlale phansi nkosana ngale nkathi u12 verse 1 yeah sebebuthene abantu abayizinkulungwane ngale nkathi sebebuthene abantu abayizinkulungwane baze banyathelana babeze benyathelane waqala ukuthi kubafundi bakhe yayisiqala inkosi uKristu kubafundi bakhe yathi xwayani imvubelo yabafarisi yathi xwayani khona lapha phakathi kwenu kukhona imvubelo yabafarisi engukuzenzisa kukhona abazenzisayo abatholwe thunyazi abukho kusithekileyo mana kama ungamjayi xwayani imvubelo yabafarisi abangabokuzenzisa hamba naye akukho kusithekileyo
okufihlelekileyo ongayi ukubonakalisa okungayibonakaliswa ngelinye ilanga nokufihliweyo okufihliweyo okungayi ukwaziwa okungayikwaziwa hamba nayo lokho enikhulumileyo ebumnyameni sigijima amacala nje kwakukhulunywa ebumnyameni amatulo ayeboshwe ebusuku silele namhlanje sigijima emini hamba nayo kuyakwaziwa ekukhanyeni amatuleni wabophe ekhanyeni ebusuku kulelwe siwaze ukhanyeni ngake ngathathela hayi emadodeni ayiphethe uhlelo mhla kuzotshalwa inkosi ngafike ngathi hawu umuntu kaNkuluNkulu kodwa lapho uhlelweni unengebe nisasipha nje oyedwa wethu oyedwa nje sibe kwamazi okugcina othingo oluwasho kithi lusigcoba wathi lona yayi lugcwele uhlelo manje gcwele uhlelo ngoba kwakwenziwe ebusuku ebumnyameni lwakho ngobumnyama uhlelo ukuze sihambe lezi inkantolo ezihamba namhlanje akukho okufihlwa ngakwembula khuluma baba nalokho enikhulumileyo endlebeni emagumbini lokho enikhuluma endleleni nasemagumbini kuyakushunyayelwa phezu kwezindlu ibambe baba Nkosi yamakhosi ngiyalibonga ilizwe lakithi enkandla ngoba noma sina abaphephuka kodwa abaningi basinda kwake ngixoxele eNazaretha kwake kwasuka ibhasi la ischool bus lesi la show 23 sigcwele insizwa isuka lapha siyokwenza u23 enkandla sangishiya ngilapha mina kwamasho ngiwasenkandla sashiya uMagwazi engumfundisi enkandla ekhona esiwapheshena akaze awazi u23 okuyokwenziwa ndawo kwakhiwa leli tulo elisigijimisa inkantolo ulinde inkantolo wena ngase ngababuza abanye ngathi mina ho khona kuthiwa niyasikhohlisa ke seningasikhohlisa ngalo akade niphuma ningena kuyo yelibezi nihambe nithi nangoyomenyezelwa bese nisikhohlisa ngayo nisikhohlisa ngomhlongo Njomane ubhebe nisikhohlisa nganjomane ubhebe kwasuka abantu besuka lapha eThekwini bakwenza u23 enkandla angizokusho ukuthi kuphi uMagwazi ekhona ekhaya umfundisi wezwe engawazi u23 uzokwenziwa enkandla ngoba kwakwenziwe ebumnyameni namhlanje sishumela ngakhe emini amen namhlanje sishumayela ngakhe emini ilanga lebalelete ho mhlambe awukhona njalo kulo 23 sabuzana ukuthi sino Magwaza 23 muni lo osenomuntu engakholwa na ngoba inkonzo ka23 uma sesingena kuyo abangakholwa siyabaxosha sithi bikani nihambe niyolala lona osiwa nje emzini womuntu engenazaletha kuthiwa kwanje u23 uMagwaza katsheliwe ngani ekhona lapha ngaphandle kwakusebusuku babesuka khona la namhlanje sigijima enkantolo yibo labo ababehamba ebusuku namhlanje ke sinenkantolo engathi kithi asikhonze bona labo ababehambe bekhonzelwa siye kunyazi uma kade sonokalelwe yini hey siyakhona ngomhla ka2 amen uyifundile le ugcina funde ugcina yokugcina nci ekaJobe 5:13 kuyakwenziwa ebusuku konke sikushumayela thina emini ade wena ukwenza ebusuku uthi angibonwa umuntu shumela ngakhe emini ungeke usangibamba futhi amen funda baba abangamaqili uyabaqopha ngobuqili babo hlala phansi babini abangamaqili uyakubaqopha ngobuqili babo mhla ka2 manazalethe ingcwele akho umuntu ozohamba ekhaya sobe sithola italade eThekwini akakho zoya ekhaya amen nasebenza ukafaka ilifu amen sobe sithola italade amen
ungekho njani ngoba usalinde ukuthi inkantolo izothi ufuna ukuze uhleze ekhaya ukuthi thina sifuna asosizwa noma ngathini sitholwe ethunyana Nkosi yamakhosi ngibuyisele ehlalweni sasezulwini lawo mazwi inkosi engipheona inkosi ibusisi izilawo amen Siyabonga amazwi amnandi esiphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sama-77. Sicela umshumayeli khuzwayo khona la ekhaya sibone lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi ibusise uphuma abangcwele. Asibonge usini uNkulunkulu wethu ushembe ongcwele baba silapha phambi kwakho sobonga zonke izinto ezinhle osenzela zona insuku zonke sibonga ukulala siphila waphinda wasibusa umphefumulo ohlangene nenyama sibonge nokuzivikela ingozi zemigwaqo sasafika emhlanganweni wakho ongcwele siphephile sicela baba ube nathi ngekhathi zonke usifundise ukukholwa usenze singalingwa into zomhlaba eziphilayo bese usipha ukuhlanipha usenze sikwazi ukuhlanisa okuhle nokubi usiphe nenhliziyo ezibekezelayo wehlisele umoya wakho phezulu kwethu
usenze sibe munye njengebumba Simende bese uphilisa bonke abagulayo siqedela uphofu emzini yamaNazaretha angadingi angasibili konke esicela igama loProfeti uShembe manje naphakade amen. Emazulwini nabele kwezimunga zanabele ukutshakadela kwenkonyana ulukezi lubisi likanina ndaba sizonge dosha abalikandaba ezithoka amapholoba wayingelo banga ngasandlomela lento ngesandla ntendele yabindo esidwa dakwa bishisa abaqobi balabe